Evo nalazimo se u džamiji glavnog grada Mađarske u Budimpešti, gdje smo danas donijeli donaciju od naših Bošnjaka iz Austrije, džemata Bosne, koji je donirao 1000 eura za ramazanske iftare za izbjeglice u Mađarskoj koji su u raznim kampovima širom ove zemlje. Ovdje smo ujedno i počastili sa sultanom kolom, poznatim dakle osvježavajućim pićem koji je donirao naš brat Maner. Evo, ovo je sultan, predsjednik Islamske zajednice Mađarske, koji zove se sultan i pije sultan. Schmeckt gut? Ja, aber bitte schön, wenn das geht die Reklam, das brauche ich. Prozent. Kažu da su mu uzeli na njegovo ime, nisu pitali njega, pa su dakle sultan kolu nadali. A ovdje zanimljivo jedan dakle iftar gulaš koji vjerovatno se mnogi stariji sjećaju iz dakle ne stare šerpe. Doista ovako odiše onako pravo iftarski, eto, nije nešto puno, ali ovako skromno sa starom kutlačom koja ima na sebi dosta dakle krahaca, ako mogu tako da kažem. I ovo onako nešto malo salate. Tu je to sultan, tu je malo i riže i čorbe, i ovdje imamo domaćih trešanja i našu braću koja su eto uspjela da dođu ovdje na ovaj iftar, a mnogi drugi koji dakle su nastanjeni u kampovima nisu stigli da baš dođu jer nije bilo teško za prijevoz, pa alhamdulillah sredstva koja su mi ostavili ovdje, 1000 eura od braće iz sestara iz Linca koji su nam danas javili da su toliko sakupili, i 800 eura od džemata Bosna, s tim da smo 100 eura već kupili mi nešto voća i bureka u Austriji, donijeli ovdje, podijelili za ove iftare. Voći ćemo inšala uskoro da dadnemo, i 60 eura smo uzeli za gorivo, nešto za vinjetu i možda ostalo još nekih 10-15 eura, to ćemo dati ako Bog da za ove svrhe po pitanju iftara. Pa evo jedan mali, dakle, kratki amaterski snimak. Iftar sa našom braćom u Mađarskoj i molimo Allaha dželešanuhu da olakša da ispustimo ovaj Ramazan i da ako Bog da se vi odazovete, pomožete. Wie schmeckt Sultan Cola? Kérdezte a bácsi, hogy tetszik a Sultán Cola. Auf English. Hogy a good? No. Apának a Cola, Sultán Cola, nem jó? Sultan, was bedeutet das? Sagte, nicht gut. Hab gesagt, aber das ist mein Name, dann gut. Ja, klar. Ja, malo šale na kraju. I da lančanu u Kabuli svima vama koji ste donirali kako za ovaj iftar i sve one koji će ako voda biti, kao što ste čuli u snimku koji smo snimili sa predsjednikom Islamske zajednice Mađarske, dostavljeni našim izbjeglicama po raznim kampovima širom Mađarske, a rekao je sam da će biti dakle ti iftari dodijeljeni i onim osobama koji su u zatvoru, a eto izradili su želju da postoji da im se dostavljaju iftari. Još jednom, jazakallahu hajra džeza, pa inšala idemo sa našim akcijama dalje, jer naš moto naših akcija jeste da biti čovjek nije teško. Kirakni a harmadik helyre a 1000-esre töltjét, és megértsük, hogy akkor hány